megalayapost.news. Praktis ban po siya sa jingjok untuk isa pinikain janmen untuk yo ikrap kot chwa tumyo krap kot le ong tho Kadorbar snong umsau nong kharai menta gasngi kum gajing sarong yaki arngot kisamla naga snong da ai kata gajing kersan ba gajing kit bok riang shwa ba kinlait ben nasyamenta shaka IFMA Muay Thai Championship kabanlong nadu ka khatwei tarik banai nailor arjar arpsau hadu ka arphwei tarik nailor arjar arpsau hari Thailand kini ki arngot kisamla ki banlait aireng ban mikmat igari India naga snong umsau nong kharai ki kenthop yaka da sngo tingen nongrum bat kasamla Island Grace kharbngar Hakan kejing kenduk lang ban ai kejing kit bok riweng yakini ki arngot ki samla ke snong la don lang duba isun rang ba snong nang ta uba Tony Shelas ke tri snong bat kuntup kiwe de gid khot nang ilam snong kum kejing ai mensiam bat kejing penslur yakini ki kon samla na kaleng ke snong na lor kejing kit bok riweng bat kejing ai mensiam kala senyang ru da kasong pisa si benta ban kersan lem yakini ki kon samla ki bahab ban let mi khmat sya ketik lempung hari Thailand mane ba jikran a jing berdo na long kami la ay kejing keren pasutanat bati ong bangamnang bat keren dari sin bertong dari tulis bertong di duai bat kejing ay kit bok yang bi ya kini kun di ban le chimenta sha ketiga IFMA Youth World Muay Thai Championship kaban long na du khatwei tarik hadu arpo tarik mentau benai mentau snam kaban long apo kanong ba vibrant city kepada ipo Thailand Bangkok Theo so manong nga kung kasnong nga sa mga susurong manyo akong kinikalan nga try siyem jingi manong ba nimju siyem kot manong ba kitna di gilisim ta Shabar yung kari na India yulap manong gilisim ta ka district gilisim ta ka state gili ka national bat kunta total sik international hindi kay bro gini gidi pulilan oblay day lamba kiti I'm sim jo kikimi kikpa Kalau kita pakai ikon bagaimana training yang ni pom sama kerai, te nang ni nak boy ni don kumat nyumut di bandai dan rai gelong ba nak liang kecing bam empat bor bakadon kecing lut nal hati, te ngilai nang ni nak boy gelong san muti na nasional sama kerai ni don arbut, dasar tungen makulit nongrum nang tabat ke Island Grace terbanga narum sek andi kero nam sing dan arbut seperang ko Unsay sning Alfonsa bat America Steam Rian. Tekso mo na kaliang sinong dingi sobrang saisin ni Pau kajung ku kerdo nga kumurwa sinong na sobrang ay kataka jingkit bok kedu yang arti arjat boblei unduin sumariki hamkido na kategori talong sabar jokari di India bakin la mekai ba video ikana tuhan ko dia bat boblei unduin sumariki haka jinultiya tamtam hakaji lekai tuki dengan sobrang nakaliang kadulbar ngeliat pembek nakaliang ekstek kumti kadang kejeng keren bangino senyang kat bangla dan mereka ni kejeng keren jumi kalau kejeng ai keberik yang ngino ahni marmar bagi orang gede kita jangan hotlet kalau perangkam yang di dah kebanyi kenjat di bok perangkam dah tumbut bat perangkam dah kosil bat dah kenjat kita keter dan mereka ni kejeng kajungi lalong ladon hidup ka Olimpik kena jumi minta lah lagi jile kai site larki yo ki poi chakthong state government ka aya ka chawa state government ka aya ka scholarship kamdei ko isule kai gitu makidon ki khina junga gulayo ya scholarship langne mentau snam jigyo ko masau prangut ka bagi yo scholarship gold medal ki yo rajar sibnai silver ki yo 9000 bronze ki yo 2000 baki international bronze medal ki yo khatsan laraki yo gold medal bu silver kila menyo gold medal ka government ka aya ka scholarship ko beri ke 10,000 sebenarnya but like san hajar dan ta beri nam taki silver kadai ki brokhoj abang ong yang aju seluruh ki breu ki kilong kemi yang ni beli kunjungi ke disiplin namar kolong ba sedang lahe drop out ndon shu lekai ndon por shu ban perkat perdan di guri bat gol ki di bat sibun ki ba aman lagi senang mat ta Ringan kermen ru, baksinong jingi kan mudon kita kiwi mudon kiwi sinong, kibla iman ini kiwi kicindi kebala sapriang keleng pan kermen bana kalian sinong jingi kan patron kita. Ni hapan ngor kung sinong, apo
kajimpe jeung orang nasional sekretari kumti bagi seorang kami bagi kami berkhot ni dari benda ni teram sewi trelang bagi like nak ini ki berkhot kamtam hakajinya bam jadi abdi ban penjot ya kajing im lani yang bunti lani kum semaja kepada jong nasional bat kumju ya ka distrik ya kari jungi koi tengah semua pengamdan isibun begini kita berkendian mulai piparo biang he bat kalau kemudian bat si omet praktis ban posaka jinjok untuk isa pintu penikahi janmen untuk yo ikrap kot chua tu mi ikrap kot le ong thot tas ne ini ong thot tas ne le kai na untuk pan oi le kai si praktis san dan yang dibaca do prabaca pasti Berhikai. ingkai bisa sasa Titipannya. tas mau praktis dapat ni kum tu ya kai tu ya kai sparring tu ya le oi tu dapat shower ang pinhead kibun ni mo ki opinion mo dapat niyo nada sipo kat wede kamdu na yo opinion untuk kat ini de ang labun da kaya kilo mo le labun opinion untuk sangot untuk ngaruh pinhead kilo omet pam la kaban dambam ro samai so Hagan ni kasar kumpila ini kumpila sakit di langsung senang juga senang bersama perai baru pelayu kawan manis sakilang bagi kita kebenaran dan kita ini kena jadi armut kita pentingkan nongrum bagi Island Grace karbangatnya armut kini bagi pun kini nampak kini senang kata kami cerik Syat Thailand tu kadang kejengya sitok dengan kini lah yo bagi senyang bermain kini pun ke jengai musim ini bagi wing bersama napok kadang napok kesenang katau kini ya mi sekmat hoi wala da kino kita kisap nak kalian ini kino dalam senang ila long kibala kloi mi sekmat tersan lada dai kino kisap ko bleu ai terpang le saya kam yelek kai kam wai dan kino kisap ko bakidan dan perpau sekmat lada kini kitya lada kini ya kini lada bulan kitya kisap ko bakidan ila long kibala kloi tersan lada dai barit di bahaya munjo amat kena itu boleh untuk orang Bashnong rumah, balong orang Bashnong ada dua puluh. Nong ilam yang kini kena ontang aku Bashnong, boleh nak ke distrik, nak ke state, ke tujuh nak ke dari. Kita ikut aset setelan kata tanwi cari cerita benar. Megalayapost.news